Na kakšen način se pa spomnite prihoda Italijanov, okupatorjev? To nisam videla da su, kada su prišli, nego videla sam pa smo bili pri Šmarnica, mladina je bila pri Šmarnica i onda smo se dogovarjali kam bomo šli na nedeljo, kje bomo imeli ples. Sestanke smo imali, to smo šli već za sestanke nego za molit. I onda najenkrat smo videli Italijane da su bili pri Šmarnica, oni su bili strašno pobožni. A naš župnik je bil strašno proti. I on kad je vidio Italijane da su u crkve, on je bil tako nervozan, znate, i onda je rekao kada je bral Šmarnice, dekleta, po Šmarnicama počakajte pred crkvijo. I onda smo morali počakati pred crkvijo. I onda je rekla, a Italijani su polog stali, znate, oni su bili, to su bili fašisti, oni su bili pa strašno zagrižnjeni, ti financi su bili užuniči, to su bili mladi fanti, studenti, oni nisu se u politiku veliko, ti fašisti, oni nisu bili dobri, nismo i niti radi imali, da, i onda je začel župnik, dekleta, zdaj su u preloki tuji ljudi ki nosijo uniforme. Ako bog tera šla s temi fanti plesat, ali da bi se s njimi družila, ona ni vredna da bi jo po vojni en slovenski fan povohal, ni vredna da jo obsije slovensko sonce. I sad jedno dve su šle s njimi, potem nismo nikdar niti pogledali na te fašiste. Sad to su bili stari ljudi si. Da. I onda su potlije ti šli po vasi, kupovali kokoši i jajca i to. Tako. Kako je bilo pa ime temu župniku? Pokoran Jože.